meeting pula hemlo laso kagro termos konsil akan kapan la sisi don hongkera pohan kero laso main mengasih tamu family dong semua ngajahat iem omosin bisa kehat iem mosin di mau kehat iem kamburat ini kehat abarin aimele dorong singkong ngajahat lapen jenazah tamu dak lokal emisi unity mau kehat emisi ujung kumar dia kehat emisi singkong boleh kehat emisi objek juga kehat emisi langsung dia cahaya dan tanggap abarin deputy chairman kagak cahaya dan tanggap joint secretary deputy secretary years of beneficiaries ke doang tapi yang jadi beneficiary satu tapi yang press media dan jadi politik itu nah untuk apa alam cara tengah nili pilihan sisi dah official atau mana orang itu tapi nah untuk ada video department kan joint secretary lo pesanan original check up belum lagi lapen je nili naga cara tengah ting edon dan ban kiki kalau pier boleh oh lokal emisi akai ban pier lo lokal emisi sinar tu ban ini tu akai sinar tu mana bawa aki bawa nasi nili tu malam cara tengah je nah tu ban pihai lo long letter akai joy kan yang PG Pulau Hem Sikim Wongha ke Jordesi apran ke landless pulau ke dona kebe api pulau sota longle wipin pulau ile tu mako ile tu ani kebe yang ting kebe pensiona tu mana pi lo ame thalong le si lokal emisi unity mo ke hai na ha na cipijat kado boy tanah tu bicara ke salah unity mo ke hai masih lah konsol emisi na tu long le apa yang long le lo mono bija long le lah sino na tu bang kai kai ke punya pilih lo na cerap itu jumlah lo nasi mau pilih tu na tu pipi mana tu keluar penceng lo itu na penceng lo tapi na ye urung lo ski macam keluar harus ini lah sulit bokeh temu nabom sulit kemana kejoy kan aja keluar na tu ekonom lagi tapi jangan tu ration card monong lihat teman ration card long istilahnya kayak Aadhaar card long dua lagi kalau nanti bengong nanti udah lagi lalu pulang nanti ration card long lihat udah Osman Bharat ke socelan hamla koban cenglo otu mereka bijan lagi 7 lakh proxy tangga ke si kecil hamla akhir jauh itu pak long itu dilahaya bahasa bete yang tu long di blog deh nili long langwe apa lokal emisi unity mu makai hai penat tu dah ke mana orang nak ke penat di mana nanti lah lokal emisi kan nanti tu kontak ini orang nak klaim di kota si kecil lagi si ingkan isi berlak kota kan tu akhirnya berkros di Pulau le Koita Guwahati le Koita Delhi lo tame Mumbai lo tame Chennai tame lohok government hospital akan private nursing home tame recognize laso government recognize a hospital an ke na tu nursing home an ke lakh ho an ke ke joy ka jalan tum se ke lagat apartment ke sarkar ka se government ka se biya lahaya lor sai jo se na tu enangi bloke penap pen tame dan lokal emisi unity mo kaya ng natin cokonteng no ang naklen piat po lasi non kado yung na natin panchuro tapen ke pini laso check na kerong laso apurang ke lang si kan konito